Bismillahirrahmanirrahim. Sıyırmat imandoğluktan bolat. Urmatto, sıylo, birölerge jakşılık kılu, çınlığı imandoğluk, musulmançılıktan özgürçülüktöründen. Sıyga sıy jaraşat, sıyla vagandar adaşat, jakşılıkka jakşılık jaraşat, jakşılık kıl vagandar adaşat. Sıy körem degen adam, sıylayı biliş gerek. Sıy körem desen, sıylayı bil. Sıyga sıy, sırayaka bal deyt. Sıylaganga aş tappasaң, sılık sıpa söz tapqın. Söz men bolsa dagın birölerdi, jak söz söylep, sıylo, sıyırmatyny adam bildirmek gerek. Sıylaganga sırtыңды salbagın. Kur'an-ı Kerimde Allah Taala adamlardan en sıylosu, Kudaydan körak korkkan, takvarak ekenini aytat. Adamның jakşı jamanı tuğulganından emes, körgön tarbiyasından. Adam kanday jakşı tarbiyany körüp, takwa bolup, imanlı bolsa, oşonçoluk Kudaydın alında sıylı, urmatlı bola beret. Sıylaşuunun belgisi alış beriş, ıntımaktın belgisi barış geliş. Alış beriş kılı, barış geliş kılı, bul ıntımak, sıy, jakşılıktın belgisi. Adam zat kançalık dengelde ekeni alış berişten, barış geliş kattaşudan ile bilinip, ağa bağa berilip kalat. Sıyırmat uşunday çoğun kasiyet, sıyırmat uşunday çoğun bir jakşılık, sıyırmat bul üybülödögü bakıttın negezi. Sıyırmat üybülödögü ıntımaktın negezi. Sıyırmat üybülödögü berekenin negezi olat. Adam üybülödö, üyündö bereke bolsun, ıntımak bolsun, jakşılık bolsun dese, sıyırmatta bolusu ötö zarıl bolat. Al emin musulman adam bitkul aynana çöylösünü bağlık kamtı olgan nesilesine sıylı mamle kılı usu bul talap kılınat şariatta. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağın suunun jeginde bolsoňol dagın suunu ısrap kılbagla degen. Su sıylagan zor bolat, su korlugan kor bolat. Jada kalsa aybanatlarga dagın sıylı mamle kılışыбыз gerek. Mışıktı bölmesini solap koyup açkalıktan ölüp kalgan oşol mışıktın ölümüne sebep bolgan kempel dozakları tulalı kitapta aytılnat. Oşondoyle bir insan çankagan itti körüp kuduktan şu masasına su alıp çıkıp berip susunduğun kandırat, oşol jakşılığı sebepten al beýişi bolgan dep aytılnat. Adam zatın bir jakşılığı je bir jamandygy dozaky je beýişi bolup kalaryna dagın sebep bolup kalat. Oşonduktan aybanatga da bolsa dagın sıyırmat menen jakşılık kılıp gerek adam degen. Agayın tuğan kimde yok, sıylaşpasaң jatja yok. Agayın tuğan al bel adamda var. Birok tuğandaryň menen sıylaşpasaň jat adamçalyk dagın bolbayt. Köpdögön adamlar özünün jakındary je tuğandaryň arasyndan biri menen kastaşyp kalat. 1000 dosuň bolsa azlyk kılat, bir kasyň bolsa köpdük kılat. Yaşoosunda kastaşkandar ötö kıynalyp, kıyınçylyk jegip, kasy tarapdan köp ziyandarga dagın uçurap kalat. Oşonduktan hiç kim menen kastaşpastan adamlar menen dostlaşıp, jakşı mamlede bolup, sıyırmatda bolubuz gerek. 6 gün açka kalsaň da ataýynyňdy sıylagyn. Ataýynyňa hiç kaçan uf degen söz dagın aýtbagyn. Ataýynyň kanday hyzmatyna muhtaç bolbasyň, ataýynyň üçin kiçpeýil bolup hyzmat kılawdan hiç kaçan gaýtbagyn. At sıylagan göğe basbayt. Ayal sıylagan aňgyrap kalbayt. Er sıylagan eşikde kalbayt. Köýö sıylagan köşede kalbayt. Adam zat ömürlük jalyny sıylasa, ömürlük jalyndan dagın syy köret. Oşonduktan ayalından jakşı syy mamle kütken adam ayalyna dagın sıyırmat menen mamle kılıp gerek. Ata sıylagan abyl tawat, ene sıylagan elge jagat diýip elibizde. Ata sıylagan abyl tawat, ene sıylagan elge jagat. Özgöçö el içinde ata-eneni özgöçö sıylaw gerek. Antkeni ata-ene bulasmandagy ay menen kündöy. Ata-enesiz jaşoo kapkaraňgy tündöy. Oşonduktan ata-enenin bar tirүү kezinde özgöçö jakşylaşyp syylap, Kur'an-ı Kerimde Allah Taala ata-enege baýlanşyk aýatda Allah'a uf degen söz dagyn aýtpay, kaýaşa süýleböý, keremet sözleriňöldi süýlegile, kiçipeýillik menen kanatyň aldylaryna töşegile dep Allah Taala buyurat. Ata-enege özgöçe sıyırmatdan mamle kılıp, ömür boyu sıyırmatdan mamle kılıwga ballary buyurulganbız. Jana uşul nesege Allah Taala öküm bergen.
Dosu köp men sыйлашкан, dosu az menen sırdaşkın. Dostuu adamlar sыйлуу bolat. Dosu az adamlar sırldуу bolat eken. Jakşı adam dili menen sıylayt. Jaman adam tili menen kıynayt. Jakşını sıylasaň esinen ketbeyt. Jamandy sıylasaň eşiginden ketbeyt. Allah Taala jalpy adam zatty sыйлоо kılgan. Kur'an-ı Kerim İsra suresinin 70. ayetinde sıyurmatka baynaştı Allah Taala'nın ayeti. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Sadakallahul azim. Hakikatta adam balasını sıyluu, urmattуу, keremettүү kıldık deydi Allah Taala. Adam balasını sıyluu kılıp, unalarga, ulularga mingizip koydu. Eşek adamdı minbeyt, adam eşekti minet. Antken Allah Taala adam zatты sıyluurak kılıp koygan sebepten. Uy adamdı kelip saap sütün içbeyt. Uydu adamlar saap sütün içecek. Toğukka adam jumurtka tuğup berbeyt. Toğuk adam üçün jumurtka tuğup beret. Atqa adam minet. At adam kanatı, adam attın kanatı emes. Allah Taala asman jer jana andagı nerselerden barını adam zatqa kızmat kıldırıp, adam zatqa baş eğdirip paydalуу kılıp koydu. Barlyk mahluktu adamdın paydası üçün jaratıp, adam zatты Allah Taala özünün zatına ibadat kılуу üçün jaratkan. Düýnüni Allah Taala adamdın paydası üçün jaratıp, adamdı ahiret üçün jaratkan. Muna adam öz maksat, öz toğra jolunda bolsa sıyluu bolat. Allah Taala keremettүү ayatda وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ Adam balalarının barını keremettүү, sıyluu, urmattуу kıldık deyit. Ar bir adamda adam bolgonu üçün adamlık sıyurmatı var. Adam bolgonu üçün anı urmattap sıyloo kerek. Antkeni bir atadanbız. Antkeni bir ata bir enedenbіз barlı adamlar. Adam bolgonu üçün adamın urmatı var. Al emi imandı musulman bolsa nur üstüne nur bolup sıy üstüne sıynuurak bolat adam zat. Qariyanı sıylawagan qaraganda sıy körbeyt. Keçürünü sıylawagan uluğunu dagın urmat tabayt. İtti sıylasaň töldü bulgayt. Enkeyigenge enkeyigin başın jerge tiýgençe ataňdan kalan kul emes. Qayqayganga qayqaygın töwen kökke jetkençe jaratyp koygan bul emes. Özlü jatday sıylagın, jat tüňülsün janynan. Joktu bayday sıylagın, bay tüňülsün malynan. Özün sıylawagan özgünü dagın sıylabayt. Eň obaly adamzat özün sıylap, özünü sıylagany özünü taza tutup, adep ahlagyna, tarbiýasyna, oňolowsyna, toğra jürüsüne köňül burasa gerek. Özünü sıylagan adam aldaýym taza bolat. Özünü sıylagan adam kiyimini taza tutat. Özünü sıylagan adam adaldan, tazadan tabyp jeyt. Özün sıylagan adam özünün kelечегine köňül burat. Buna adam algaç özün sıylasa, andan keyin özgöge dagın sıyurmat menen mamle kıla alat eken. Somun somday algan, özün oňlay algan, pulun pulday algan, dosun sıylay algan insanlardan bolaly. Sen sıylasaň karıňdy, Hudaý sıylayt baryňdy. Karı kartaňy barlar, ata-enesi barlar özgöçe karı kartaňlara, ata-enelerge, şol gaýgan kişilerge özgöçe sıyurmat menen mamle kılaly. Hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İnne min iclalillahi ta'ala ikrama zi şibatil muslim." Çındığında Hudaý Taalany urmattap sıylap ululawdan bolat. Sakalı çaçı agalgan musulman adamdy urmattap sıylaw. Sakal çaçı agaryp, ulgaýyp, kartaýyp kalgan bolsa, oşol insandardy sıylaw bol Allah Taalany sıylawdan bolat. Oşol insandardy urmatlaw Allah Taalany urmatlawdan bolaryny Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtgan. Kartaýgan adamdardy özgöçe sıylaşybys gerek. Sen sıylasan karıňdy, Hudaý sıylayt baryňdy. Hudaý Taalanyň alnynda biz sıylaw bolup Allah Taalanyň sıylygyna tatkyl boluu üçin karnlarybızdy, aksakallarybızdy, jaş uluglardy sözsüz türde sıylap ýürüşübüz gerek. Sen sıylagan itine söýük taştaýt. Sen sıylagan adamlar itine söýük taştaýt diýip Kırgızda. Eşek kaşıgandy bilbeýt, jaman sıylagandy bilbeýt.
Ayal zatına eriden keyin sыйлык жок, enesinden keyin törkün жок. Ayal zatı kүйөөсүн сыйласа, өзү да сыйлуу болот. Кудай Таала kүйөөсүн алып койсо, ayal zatынын сыйы да кетет экен. Ал эми энелери дүйнөдөн өтсө, төркүнүнүн жылуулугу кетет. Ошондой эле элди бириктирген, эки элдин башын бириктирген нерсе бул куда сөөк болуу. Куда болгуча кулу бийиңди сураш, куда болгон соң кул да болсо сыйлаш. Куда болгуча ал көзү көрбө, кулагы дүлөйбү, кедейби, байбы, акылсызбы, акмакбы, же акылманбы, бинимдүүбү, жакшы адамбы, жаман адамбы, ошону сурап билүү керек. Эгер жакпаса, куда болбой коюу керек. Куда болгон соң көзү көр болсо да, кулагы укпаса дагы, анын кыйшайып баскан жагы болсо, бир кыйшыктык жери болсо дагы, жада калса кул болсо дагы аны менен сыйлашуу керек болот. Куданы алыстан сыйла дейт. Кудаң алыс болсо сыйлуу болосуң, кудаң жакын болсо чырлуу болосуң. Кудай кошкон куда болот. Дос, жолдош 1 жылдык, куда сөөк 1000 жылдык. Куданы алыстан сыйлашуу керек. Дос менен жакыннан сырлашып, каткырышып, алар менен көңүл ачасың. Бирок куда сөөккө доско кылган мамиледей кылынбаш керек. Жакын туугандарга кылган мамиледей эмес, балким алыстан сыйлоо, анын ички жашоосуна аралашпай, алыстан гана сый урматта болуу керек. Ошондо кудалык сый 1000 жылдык болуп сакталат. Кудалар бири-биринин ички жашоосуна аралаша бергенден кудалык сый урмат араларынан кетип калат. Кудалык махаббат кетип калат экен. Кудалар арасында дагы сый болуу бул өтө маанилүү нерселерден турат. Улууну ак дениңнен урматтагын, кичүүнү орду менен ызаттагын. Кызматыңа карай урматың. Адам кызматы менен, мээнети менен, эмгеги менен урматтуу болот. Эгер эмгек кылбаса, кызмат кылбаса, аракет кылып бир иштеп тырышпаса, жалкоо болсо, андай адамдын эч кандай урмат сыйы калбайт. Иттин тууган баласы курбандыкка жарабайт, ит адамдын баласы туугандыкка жарабайт, тууганына сыйбаган душманына жалынат, жакындабай тууганга жаман ишке малынат. Адам бойдон калуу керек. Адам адамдык сыпатта болуу керек. Адам иттей болбош керек. Ошондой эле иттин сыйы бул сөөк экен. Сөөк таштасаң итке жетиштүү. Итти сыйлап үйгө алып кирип алса, төлдү булгайт, ал үйгө периште кирбейт, ал үйдө периште кирбегенден кийин жин шайтан болот. Демек итке иттей сый мамиле болот, адамга адамдай, жалпы адам адамдай болуп жашайлы, ар бир адам сыйлуу бололу. Сый темасында дагы биринчи орунда турган эң чоң сый урматка татыктуу бул Аллах Таала. Аллах Тааладай бизге жакшылык кылган эч бирөө жок. Аллах Таалага эң улук сый урматыбыз болуу керек. Ва ма qadarulloha haqqa qadri. Аллахты аят түшүргөн жок, пайгамбар жиберген жок дегендер алар Кудайдын кадырына жеткен жок. Кудайдын кадырын билген жок алар деп Аллах Таала өзүнү кадырлабаган пенделер тууралуу айтат. Аллах Таала бизге ушунчалык көп жакшылыгы бар. Бизде кандай жакшылык болбосун баары Аллах тараптан. Демек Аллах Таалага ушунчалык чоң деңгээлдеги сый урматыбыз болуп, Аллах Тааланы кадырлашыбыз керек. Андан кийин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам эл арасынан тандалып алынган. Пайгамбарыбызга биздин сый урматыбыз анын өмүр баян китептерин окуп чыгуу менен, пайгамбарыбызды жакшы таанып, пайгамбарга эргешип жашоо менен сый урматыбыз болот. Андан кийин жалпы жакындарыбыз, жалпы мусулмандар адамзатка сый урматта мамиледе болушубуз керек.